ubwiye ko ikipe ya Arsenal iri buze kubigaruka mu kibuga n'andi makipe agiye atandukanye ari kugenda yitwara neza ku mugabane w'Uburayi. Mu makipe akunzwe cyane rero umwe mukino ukomeye kuri ino journée ya 21 muri Premier League Champion w'Ubwongereza ni umukino ugomba guhuza ikipe ya Arsenal na Liverpool kuri uyu wa kane, agatangaho n'andi makipe arimo nka Manchester City yose yagiye ikora ibyayo. Ikipe ya Liverpool nisabwe rwose kuba yajya kuri Emirates Stadium, ikibuga kitoroshye cyane ko n'uwitwa kapiteni wa Liverpool Virgil van Dijk niwe wabyivugiye mu magambo yavuga ati yabizi ko bitoroshye cyane kuba umuntu yatsindira ino ekipe mu rugo, kuko n'ikimenyimenyi imikino yose bagiye bakinira kuri Emirates Stadium bari unbeaten, ntibigeze batsindwa. Ati rero ni good challenge, ati twe twiteguye kuba rwose twaza tugakora naho kagahigo, kuko ibyo bintu byo kuvuga ngo ntagira atsindirwa ku kibuga cyayo byo nibyo biduterana courage cyane ahubwo yo kuba twatsinda umukino muri rusange. Ese bimeze bite ama equipe byibura bimeze bite muri rusange? Urebye win probability cyangwa se amahirwe menshi yo ku ikipe ishobora gutsinda umukino, Arsenal ifite amahirwe menshi cyane, ikigereranyo cya 61%, mu gihe Liverpool ifite 17%, kunganya ni 22%. Kintu wamenya kandi Tottenham kuri uyu wa kane saa 4 zuzuye kuri Emirates Stadium umukino ugomba kuba waba. Ikintu kindi gihari nuko urebye nko muri forme z'ama equipe ntabwo ama equipe yombi rwose ameze neza ugereranyije, kuko nka Liverpool mikino ibiri rero gukina yose arayitakaje, ntabwo yayitsinze ariko ntiyanayitsinzwe, gusa heruka kunganya imikino ibiri mu mikino 5 heruka gukina. Turebye nda nk'imikino 5 Liverpool heruka gukina uburyo byagenze, yabashije kuba yatsinda Brighton 2-1, itsinda Tottenham 2-1, yatsinze Everton Brighton 2-0, itsinda Tottenham 2-1, itsinda na Wolves 2-1, ariko inganya na Leeds ubusa ku busa, iragenda yongera inganya na Fulham cyangwa 2-2, naho umukino baheruka gukina muri shampiyona. Undi mukino wahuje Arsenal mu mikino nyine itandwa ya Arsenal yabanje gukina n'ikipe yitwa Everton, ubwo dore ku mikino 5 nyine heruka gukina, itsinda 1-0, itsinda Crystal Palace penalties zisaga 8-1 kuri 7, itsinda Brighton ibitego 2-1, itsinda Aston Villa 4-1, itsinda na Bournemouth ibitego 3-2. Bivuze ngo mikino 4 yonyine ikipe ya Arsenal imikino 2 Arsenal iruka gukina yizigamye ibitego 4 ko yatsinze 7 itsindwa yinjizwa 3. Ibi bitego 4 rero yizigamye ni akantu gakomeye cyane, byasabye imikino 2 kugira ngo Arsenal ibe yizigamye ibitego 4, mu gihe byasabye imikino 20 kugira ngo Liverpool ibe yizigamye ibitego 4. Arsenal byasabye imikino 2 mu gihe Liverpool byasabye imikino 20, ko Arsenal izigamye ibitego 26 muri rusange mu mikino 20, mu gihe Liverpool yizigamye ibitego 4 muri mikino 20 imaze gukina. Urumva ko ibintu atari sawa cyane kwa yarwo ikipe ya Liverpool. Hanyuma ikindi kintu nakubwira nuko urebye nko kuri Premier League table, ikipe ya Arsenal iyo rutorwa rwa shampiyona ifite 48, yinjije ibitego 40, yinjizwa 14, nayo ikipe yinjijwe ibitego bikeya ikaba imaze kwizigama ibitego 26. Iyi nayo ekipe rwose yizigamye ibitego byinshi muri shampiyona y'Ubwongereza yo na Man City. Ikaba rero ku mwanya wa kane ari Liverpool ari hihari n'amanota 38 cy'amanota 12, yo na Arsenal yinjije ibitego 32 mu mikino 20, yinjizwa ibitego 28, yizigamye ibitego 4 byonyine Liverpool. Bivuze ngo ni ikipe yinjizwa cyane, ushobora kuba defense yayo rwose byakomeje kugorana. Imikino 5 yo kuguza ama ekipe yombi igaragaza ko Liverpool yatsinze imikino 2, itsinda Arsenal igatsinda 1 bakanganya 2. Umukino baheruka gukina no wabaye kuri 31 mu kwa 8 bwa Arsenal yatsindwaga na Liverpool igitego 1-0. Undi wabahuje Liverpool iri mu rugo banganyije 2-2. Arsenal yize kuri mu rugo rero no mukino heruka gukina kuri Emirates Stadium ikina na Liverpool banganyije ibitego 2-2 muri shampiyona y'Ubwongereza tariki ya 27 hari mu kwa 10 Liverpool kandi riko gutsinda ibitego 2-1 itsinda Arsenal tariki ya mu mukino wa gishuti wabaye ku ya mbere z'ukwa 8 muri 24, mu gihe mu kwa 2 ku tariki nyarwo Arsenal yatsinze ibitego 3-1 na mukino rukumi imikino 5 yo kuguza no ma equipe Arsenal yaba yaratsinze
ikipe ya Liverpool. Umva ko rero ibintu bikomeje kugenda rwose bifata indi ntera. Nizo rero zimwe muri za ndane ziba ziri kuvugwa muri ano ma ekipe. Ese wowe iyo urebye umukino dore imikino igiye itandukanye, ushobora no kuba bavuga ngo ese Arsenal imikino itanu niba yose hero imikino itanu iheruka gukina yaratsinze, harimo umukino wa Aston Villa, avuga ko imwe imikino itari yoroshye nk'uwa Everton, imikino yagiye isurwa bigaragaza ko n'ikipe ifite gahunda. Umutoza rero yatangaje ko Ricardo Calafiori na Mosquera birofisho kuri uno mukino badahari, ariko Calafiori we avuga yuko in case ashobora kuba yaboneka, avuga ko ari debut ari gushidikanwaho, mu gihe Max Doman we nawe ari mu mvune, avuga ko nawe agomba kuba yakira muri uko kwa mbere, n'ugutegereza tukareba. Alexander Isaac umwakinnyi bahenze ikipe ya Liverpool ntago ameze neza kubera ibibazo by'imvune. Murabyibuka ko yagize ikibazo cy'imvune rwose kigomba kuba cyatuma mara igihe atari kuboneka. Leon ndetse na Andi ntibameze neza kubera ibibazo by'imvune, mu gihe Mohamed Salah w'ino ekipe ya Liverpool ari mu gihugu cya Misiri mu gikombe cya Afurika, bivuze ngo nawe rero ntago agomba kuba yaboneka muri no mikino muri rusange. Ubwo rero abakunzi ba Arsenal bagiye batandukanye, bari mu Rwanda n'abari hirya no hino, mugomba kuba mwitegura no mukino rwose neza, aho muzayirebera bari kujya kurebera kuri Emirates Stadium, ugana bari mu Bwongereza bari hafi aho ngaho, ukareba uko byifashe. Mu gihe kandi Arsenal uretse n'ino mikino hari indi mikino igiye itandukanye mu Bwongereza, byose tuzagenda tubabwira resultat zabaye, tubabwira uko byagenze. Nakubwira ko amakuru ya siporo yose bayifuza tujya tuyakugezaho, kandi ikindi wamenya tuba turi kugezaho n'izindi nkuru zigiye zitandukanye. Kanda subscribe ubundi ubikunde, cyangwa se ukande like, ubundi tubane gatano ku kandi amakuru ya siporo yo nakagaruka.